ngiye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV nk'ibisanzwe, wowe uri kuri ino video ndagusuje, gira amahoro. Kuri Mike ni Clever nk'ibisanzwe, aho tubabwira bimwe mu bintu mugomba kumenya cyangwa bimwe mu bintu mwibaza mu buzima bwanyu bwa buri munsi, aho mumenyera inkuru ziri trend, inkuru z'abastari, inkuru za politiki, amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho bimwe mu bintu mwibaza. Mbere na mbere ndabanza kugusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu buri kimwe ku kindi uko dushyizeho ikiganiro, ugakanda n'akazogera kari iruhande, hejuru yaho ugakanda ahantu handitse all kugira ngo ujye ubasha kubona ikiganiro buri kimwe uko tugisizeho. Uyu munsi twagiye kubagezaho bimwe mu bintu mwibaza cyangwa bimwe mu bintu mutangara mu mujyi wa Kigali. Mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali hari inzu nyinshi usanga zitangarirwa na benshi bazireba cyangwa bazigendamo, bamwe bagiye gushaka serivisi zitandukanye, cyangwa ugasanga bamwe banazikoreramo ariko batazi agaciro k'izi nzu cyangwa batazi ukuntu zubatswe cyangwa umushinga uko watangiye. Ni henshi no mu murwa wa Kigali usanga abantu bamwe na bamwe cyangwa batuye mu mpande enye z'igihugu nabo bari kwibaza ati iranzu yaba yaratwaye amafaranga ngana iki mu kuyubaka, iranzu yaba yaramaze igihe kingana iki mu gihe bayubakaga. Ibyo nibyo bintu tugiye kubagezaho. The Next TV twabakoreye icyegeranyo cy'inyubako 10 zihenze kurusha izindi hano mu mujyi wa Kigali. Muri iyi nkuru muramenya agaciro k'izi nyubako. Nurangiza kuri ino video ndagusaba kutwandikira comment tubwire ibintu wibazaga cyangwa ko we wabitekerezaga, niba unyuzwe, niba wumva kuko aya mafaranga yari yakwiriye. Ku mwanya wa 10 hari inzu ya Kigali Heights. Iyi ni imwe mu nzu nshyashya z'ubucuruzi, ikaba iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru. Iyi ni imwe mu nzu igaragara neza cyane, aho ifite amabara atandukanye. Iyi nzu ikaba yaratwaye akayabo k'amafaranga menshi, ikaba yaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 16,900 z'amadolari y'Amerika mu gihe bayubakaga. Ino nzu ikaba ari imwe mu nzu zubatswe mu gihe gitoya, ikaba iberamo ibikorwa by'ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye. Ku mwanya wa 9 mu nzu 10 zacu zihenze ziri mu murwa wa Kigali harimo iyo bita Muhima Investment Corporation izwi nka MIC. Iyi ni imwe mu nzu z'ubucuruzi iherereye mu karere ka Nyarugenge mu murwa hagati, ikaba irimo ibikorwa byinshi bitandukanye, irimo amabanki. Ino ni imwe mu nzu ifite parikingi nini zihagije mu mujyi wa Kigali, ikaba iri ahantu hisanzuye, uyireba rwose abavuga ati ino nzu ni inzu y'icyitegererezo, inzu ibereye ijisho. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe yubakwaga. Urumva ko atari amafaranga make, ya miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Nawe utarakanda subscribe ndagusaba kubanza kandi subscribe mu dukomeze n'urutonde rwacu. Ku mwanya wa 8 mu rutonde rw'inzu 10 zihenze mu mujyi wa Kigali turasanga inzu izwi nka Kigali Business Center, ikaba yitwa KBC, iherereye nayo mu karere ka Gasabo, ikaba iri mu murenge wa Kacyiru. Ni inzu nshyashya itamaze igihe kinini yubatswe, inzu igaragara neza cyane, ifite amabara meza cyane y'umweru. Iyi nzu ikaba yaratwaye akayabo ka miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda mu kuyubaka. Kumva ko ari amafaranga menshi cyane. Inzu igaragara neza cyane, iri ku muhanda rwose, umuntu yiri abona ko ari inzu ibereye ijisho. Ku mwanya wa 7 mu nzu 10 zihenze mu mujyi wa Kigali ku rutonde rwacu turasanga inzu ikoramo Banque Populaire cyangwa banke. Iyi nzu ikaba ari inzu nshyashya yubatswe mu gihe gitoya, aho itaramara igihe kinini itashywe. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati cyangwa hazwi nka Nyarugenge. Iyi nzu ikaba yaratwaye akayabo ka miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda mu kuyubaka. Inzu igaragara neza cyane rwose mu mabara y'umukara n'ubururu, ikaba ari inzu y'umuturirwa ndende cyane, ikaba ari imwe mu nzu ndende ziri mu mujyi wa Kigali cyangwa no mu Rwanda muri rusange. Aho ku mafoto uyibonye wibaza ati ni ibintu nzu iherereye mu Rwanda cyangwa nibereye Chicago. Ikaba ari inzu igaragara neza cyane rwose, ikaba yaratwaye akayabo ka miliyari 18 z'amanyarwanda mu gihe bayubakaga. Mu rutonde rw'inzu 10 zihenze mu mujyi wa Kigali ku mwanya wa 3 turasanga inzu izwi nka Kigali City Tower. Iyi ni imwe mu nzu ndende ziri rwagati mu mujyi wa Kigali, ndetse ikaba ari imwe mu nzu z'ubucuruzi zizwi cyane. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika mu kuyubaka. Iyi nzu ikaba ari imwe mu nzu zivugisha abantu benshi. Ku mwanya wa 5 mu nzu zihenze mu Rwanda cyangwa muri Kigali turasanga inzu izwi nka Champion Investment Corporation cyangwa Chic. Iyi ikaba ari inzu y'ubucuruzi iherereye mu mujyi rwagati. Mu mujyi rwagati iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika mu gihe yubakwaga. Ku mwanya wa 4 mu nzu 10 zihenze mu mujyi wa Kigali tukaba tuhasanga hoteli izwi nka Ubumwe Grand Hotel. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika mu gihe yari iri kubakwa. Ikaba ari inzu igaragara neza cyane, ifite n'ibintu bidasanzwe mu mujyi wa Kigali. Ikaba ifite pisine iri hejuru,
igihe rwose iyo uri koga uba wirebera umujyi wa Kigali, ibyiza bitatse u Rwanda. Mu mwanya wa gatatu mu nzu 10 zihenze ziri mu mujyi wa Kigali turasanga inzu izwi nka Makuza Peace Plaza cyangwa bita Peace Plaza. Iyi nzu ikaba ifite n'amateka amwe ntamwe muzi ko abantu bashaka kwiyahura mu mujyi wa Kigali. Yari inkuru ziba zisetsa abantu bavuga ati ngo niba ushaka kwiyahura uzajya kwa Makuza. Aha murabizi n'indi biherutse gusohoka ngo nzajya kwa Makuza. Iyi ikaba ari imwe mu nzu bavuga ko zubatswe neza mu mujyi wa Kigali. Iyi nzu ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 42 z'amadolari y'Amerika mu kuyubaka. Inzu igaragara neza cyane mu mabara yayo y'umweru n'umukara, inzu nziza ibereye ijisho mu kuyireba, ikaba ifite n'ubuhanga mu myubakire yayo. Ku mwanya wa kabiri mu nzu 10 zihenze mu mujyi wa Kigali uribaza ni iyihe? Ni inzu nshyashya imaze igihe gito yubatswe, ikaba ari imwe mu nzu ifite n'umwihariko mu mujyi wa Kigali cyangwa mu Rwanda muri rusange, kuko ino nzu ikaba yubatswe mu gihe gito cyane. Iyi nzu ikaba nta yindi ari Kigali Arena, inzu y'imyidagaduro iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika mu kuyubaka. Iyi nzu rwose iberamo ibikorwa by'imyidagaduro, ibirimo ibibuga bya basket ndetse no kwakina volleyball. Inzu igaragara neza uyirebeye inyuma, inzu ifite ubwiza nyaburanga ibereye ijisho mu kwireba, cyangwa ari inzu nagushishikariza nawe kuzajya mu kareba ibyiza birimo mo imbere. Ku mwanya wa mbere rw'urutonde rw'inzu 10 zihenze mu mujyi wa Kigali uribaza ni iyihe yaba ihari? Ariko niyo nzu ivugisha abantu benshi mu Rwanda ndetse no ku isi yose, muri Afurika yabaye icyamare, ahantu hose iravugwa bitewe n'uburyo igaragara, cyangwa noneho iyo bamwe bayibonye yaka nijoro. Iyi nzu ikaba nta yindi ari inzu yitwa Kigali Convention Center. Iyi nzu ikaba yaratwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane, kuko ino nzu ifite n'umwihariko iza mu nzu zikomeye cyane muri Afurika. Ikaba ari inzu igaragara neza mu gihe yaka. Ino nzu Kigali Convention Center ikaba yaratwaye akayabo cyangwa amafaranga menshi cyane, ikaba yaratwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika mu gihe bayubakaga. Inzu igaragara neza cyane rwose. Uru rutonde rw'inzu 10 zihenze mu mujyi wa Kigali. The Next TV, kandi subscribe mu dukomeze tugendane. Ciao ciao.